Tipraland, Chungnangu, Tipraland, Chungnayo, Tipraland, Chungnangu, Tipraland, Chungnayo, Tipraland, Chungnangu, Tipraland, Chungnayo, Tipraland, Bolong le tak mo ko sa suru o bes ko na namaya o to pani ko na mo to mat khalan o kaya yang kuai maya o to palo o hasale solong ni wa song ta la chi ha ke tong ge de pe la chi o to palo o hane joto chini do pharo o hane Kolokno, Tabinoti, Jarawa Agartala Hospital Moidan, Jarawa Kumulong Headquarter Building Area, Jarawa Delhi. Omo hai klayuisyo, separate state ne demand no, some best klayui, orang kisawai mass gathering, hakaba state level gathering, omo hai program jeng activities klay payo. Daklai bahayno sini Central Executive Committee IPFT ne decision by 2023 23 August statehood demand de abno jeng palainai Delhi jantar mantar abno jeng Tripura hasteni lukurok jotono saimano IPFT achaifroni simino ADC amchaino katal haste separate state sanoi jeng 2023 na tamni bagwi besma klaing kangkai 23 Agust na tamni bagwi besma klaing kangkai jotono saimono siksidul manmani 1984 सालनि 23 Agust जोङो जे Tiprasa amchai hnai khagai rejakmani unno bono bes klaino जों IPFT bahayno Indiani Constitution ni Article 2 and 3 ni darawa जों Tripura hastewa tongoi 184 janani rajani bosongrok जों abono katal haste separate states nandani nango hnai IPFT puila o Tripura hawo farangti sanai alada rajyo abono जों bes klaino chini sarensi debama thei thangmani yagulokono chini je tabuk Central Executive Committee IPFT ni je tangmai rokono जों o bes no o demand no o issue no जों कुनो दिना दुर्बलता खालायावै कुनो दिना जों उग्लग तन्यावै कुनो दिना जों आबनो हलाबै तन्यावै चिनि खरांनो जों दैबति सानानि बागै दाग्लाय हैनो 2023 नि 23 August no आबनो जों दिल्लीयावनो खायलायसिनाय हिनै जों वानसगै दागो चिनि गोबांमा डिभिजन नि प्राय 200-250 चिनि डेलिगेट बलक दिल्लीयाव थांलायनाय जों चिनि सेन्ट्रेल एक्जिक्युटिभ कमिटि Abukne present sini Honorable President Gorong Banang sini Ata Prem Kumar Riang dari sini IPFT ni Honorable General Secretary Gorong Banang sini retired TCS retired officer Sopon Deborma dari Shanghai Central Committee ni leader of Joto na thangnai apne bagai jeng joto lukurok ni thanibono koboknai sini je Delhi thangai alada rajyani dabino kharang kisanani thangtanewa lama lam clock by train thangtanewa Bahara thangai chini program success hangai kipili phayasak jara jani janaba kipili asak jara jotoni nukhungono ishwar hamari khlaidong bhagavan subasa kaito subasa jotono sri laide tei taklayo kangkai sini National Federation for New State ni all state ni representative sini leaders roku sini movement sini 23 August Delhi ni jantar mantar ni program sitting demonstration ni program participate lainai sini Honorable National President dan NFNS ni Gorong Banang Dr. Monish Tamang dari sini ada jagawa ex sini National Federation for New State ni sini advisor ni chairman
डायनामिक सिनि त्रिपुरा हाबाफारियै गोबां सिनि IPFT नो थुबामानि बा IPFT नो हानबक्सिमानि बिनि कन्ट्रिबिउसन दंगो सिनि निरुप रेड्डी बबो दंनाय गोबां स्टेटनिबो दंनाय सिनि मुभमेन्ट लिडारशिप खालायो बरफ जोंनो थुबानाय दिल्लीआव 23 आगस्ट फुं 11टानि सिमिनो 10टानि सिमिनो सेंजाकनाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दाख्लैबो खाख्लायो डिफारेन्ट सिनि नेशनल लेभेलनि सिनि लिडारफोर बरफ दंनाय खाख्लायो सिनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रिप्रेजेन्टेटिभ जरा मिनिस्ट्रि दंनाय बरफबायबो जों मालायनि बागै कक खालायजाक खाख्लायो बरफबायबो जों मालायो सिनि हायना हाय साख्लाय गावनि बागै दिल्लीआव थाङै दं आबोनो थैनो बरफनो कक सानानि बागै जों सुजुग मालाय